ما بحثا او خط و ریا دیروکی آدجاتیا پدکه و مالباتا برزانی کر ما بحثاوی کر کج ابراهیم احمد دست پیده که او پرچبونا کل پارتی چیکر لی شکدنجی هیه یعنی باشه اف دجاتیا مالباتا برزانی و پدکه لجم پککی اف شکر هاتیه از ودگرم دیروکا پککی در روزنامه سرخابون ده وگرن روزنامه پککی آناوندی روزنامه سرخابون و نه ببینن که هفپیوینه کی برفره به مسعود برزانی کریه و لجبهه لهمبری امپریالیزم و لهمبری امریکا و لهمبری دولت ترک وی چاقی ده حشته و سسیه ده حتی روژا ایرو این ده ارشیفه ده هی وی چاقی جی پارتی دموکرات به پککیر لشامی پیمانه کی موردکن به هوره مسعود برزانی جالیه پدکه عبدالله اوجران جالیه پککه مویجی خال بخال اشکره کر باشه اگر ون وگرن او هفپیوینا بی بی سی یا ترکی به محمد امین پنجوینی به دوی خواه محمد امین پنجوینی یعنی ناسکری آپوچیه به دوی خود بیجه رولا نیچیروان برزانی رولا مسعود برزانی دوی دما هانی ده 1013 دیالوگا ده نابرا پککی و دولتا ترک و رولا وان رولکی پوزیتیف بو ارینی بو گلکی باش بو باشه ده مسئلین آشتیه ده نابرا پککی و دولتا ترک رولا پدکی باشه او چما پککی سرمد یا خود بیچتیهانش گل رو بد شیره قادپه و دجمن و یه خانت و نزانم چه و وان دروی هانه وان دروی که و جا گلک احمق هنه درونوتين وتبجن إخانة كرو چی إخانة هاي خلی سر چی إخانة ها بچه که مال دیروکا ریخسنا خواه بگر اف إخانة و نزانم چما ریخسنا تا ده چه پیمانا پیر بورده که إخانة چما سروکه تا پسنه مسعود برزانی پسنه پدکه ده وقتی گود نوا دیالوگی ده بن پشتگیری دیالوگا دولت ترک و پککه دیکن إخانة قادفه و اما چش دوی دوران قالقان درکوه چش دوی جمیل بایق درکوه و اپو چیش یولو وکی بنیشت بجون بیکو لدیرو که وگرن بیکو مسئله بنرخینن باشه يعني جكرتي اف دجمناتيا پدکی و مالباتا برزانی ده هندری پککی ده اف جكرتي از تخوازم ناز بکم و ادویم قی ونجی تخوازم ناز بکم. Musul'da bir Barzani devleti, Kürt Cüdayik devlet kurulduğu takdirde bunun Türkiye'yi daha da küçülteceğini söyleyen bir insanım. Ben bütün bunlardan farklıyım. Ve şu anda, geçen sene, bu sene benimle ilgili kampanyanın tamamen bu çerçevede olduğunu düşünüyorum. Söz ediyorsun. Bana karşı yapılan kampanyayı Barzani yapıyor. Barzani yapıyor. Evet. Benim karşımda Barzani var. Benim karşımda İsrail. Ama Abdullah Öcalan şu anda Kemalist ve Türkçüdür. Bunu yapan da Yalçın Küçük'tür, kampanyanın budur. Bu kampanyanın şu anda çıkmasının nedeni de son 6 aya kadar Türkiye Kürtleri bir şekilde Barzanici, Leyla Zana, büyük liderin Barzani, Talabani
Bir de başkasını sayıyordu. Ama son 6 ayda Türkiye Kürtlerinde çok önemli bir değişiklik var. O önemli değişiklikle de anti-Barzani, Anti-Barzani. anti-Fethullah Gülen, anti-AKP ve anti-İsrail çizgisine geldiler. Tam değil ama buraya Yavaş doğru yavaş gidiyor. geliyorlar. Ha, Peki Onun için hocam, de- şunu da merak burada, ettiğim şunu için. da söyleyeyim. Bir dakika duracağım burada. Çünkü bu noktaya geleceğiz. Ben Kürtleri Türkist ve Kemalist yaptığımı iddialarını, benimle ilgili bu iddialar bana göre fazladır. Ancak Taraf gazetesinden 2 kişi gittiği zaman Kandil Dağı'nda bunlar Kemalist dediler. Benim işim Türkiye Kürtlerini Türkiye'de tutmak. والمامۆستای ئاپۆ قەڕاسی ئەرگەنەکۆنجی هەیە کەمالیست وە گۆدار کرد بە زمانی ترکی زەلال وەرگەراوەیە عەرەبیشی بنیدە وەرگەراوەیە کوردیشی هەیە چی دبێژە ئەڤی یاڵچین کچک هشیاری ددە هشیاری ji dewletekî Kurdî Kurdistana Iraqê çêbir li Mûsilê çêbir dibêje wê dewleta Tirk biçûk bibe dewleta Tirk lawaz bibe di jatiya wî stratîjiya wî a Yalçin Küçük mamosteyê Apo ku ji salê not û yekê û not û duwa berjor dixwe perî çeksekinî Yalçin Küçük ket dewrê Yalçin Küçük sekinî Sirrî Süreyya Önder ket dewrê Sirrî Süreyya Önder sekinî Elî Kemal Ozan ket dewrê û bi vî rengî her yekî yanî kontakta mîtê bi vê rêxistina hanê destpêrî yekî din bi vî mentiqê hanê dewleta Tirk bi PKK rêdayî stendiye heta roja îro û dibin kontrolê de ev Yalçin Küçük binerin çi dibêje bi zimanekî zelal debere apoçî derkeve bêjin nanewloyê dibêje yanî dewletekî Kurdî û Siyonîzm tîne dike hevalê hev dixe nav hev ev ji aliyekî û dibêt yanî metirsiyê xwe gumanê xwe Kurdistana Iraqê û Barzanî û dijminatiya xwe ne li hemberî Qaşomêrik çepgir e ne li hemberî dewleta Tirk e lê li hemberî Barzanî û rêya Barzanî û fikrê Barzanî kî mamosteyê Apo birêz Yalçin Küçük ma PKK dike wê sîlmîş bike ji dîroka xwe Yalçin Küçük yan jî dixwe perî çek dikare tiştekî wilo bike yanî dopêr bûne neberî 300-400 salî bû foto hene nivîs hene pirtûk hene her tişt hene we temaşe kir çi behsa Apo dike dibêje Apo niha yekî kemalîst e niha yekî Tirk Apo yanî ji ber ku bi rastî şagirtê Yalçin Küçük û Yalçin Küçük derewa nake rast dibêje Apo niha kemalîst e û Tirkîtiyê diparêze û Tirkiyê diparêze û ev dijminatiya di nava PKK de hatî çandin li dijî Barzanî li dijî pedekê a koka wê ji vir tê ji dewleta Tirk tê ji dewleta Kurd tê ji mîtê tê ji Yalçin Küçük tê û di nava PKK de wilo û ne tenê di nava PKK de ji nava PKK derbasî nava civaka Kurd bîye dibêje Yalçin Küçük dibêje Kurdê Bakur me Kurda ji PKK ji Barzanî dûr xist ev serkeftinekî ji xwe hesêbe projeya wî û rastî wilo ye her ji xwe niha li hadep û madep binere her ji xwe li peyede û meyede binere wê ji mir Salih Muslim bi qelafetê xwe bi zikê xwe û aldar bi şepşepa xwe wê derkeve bêje KDP îxanet nizanim çi filan ev hemû şagirtê Apo ne Apo jî şagirtekî biçûk Yalçin Küçük Yalçin Küçük jî şagirtekî Mustafa Kemal Atatürk ji bo hûn çîrokê baş nas bikin
جبو ون اف دجمناتيا كد نافا كرداده دي نافا كتليا PKK لدشي كردستان عراقي لدشي آلا كردستاني لدشي مالباتا برزاني كوكاوي جكرتي جبو ون ناز بكت تشتكي دن افيال چنك چك دمادو چو ودهات كامبين PKK للبنان للشامي كونتاكتاوي بكيرة بو مبري قوتي وزيدي سا دوباره بك اف صبري جنگ دوال تپه سفير بري اي دولتا ترك للشامي 10 سالة للشامي ماين 10 سالة ودوي دما كو ابول الشامي بو افجي للشامي بو لكي لكا كو كاري وي وكي سفير دولتا ترك كارك وي دنجي هبو كبر برسي استخبارات دولتا ترك اي درفا اي دو وزارتا كاري درفا ده او برپرسي ويبو اف صبري جنگ دوال تپه و يالچن küçük حوالي هفن و هفلنگي هفن مال باطيشي مروي هفن دما يالچن küçük جم آپو رادبو دچو جم سفير دولتا ترك يالچن küçük خلقي جرگوت يعني يالچن küçük دگو چه دگو مسألة يعني تكليكي مالباطية نورماله که نورماله باش نها بيبده دماكو وديت Duran Kalkan bir arkadaşlar KBP ihaneti Nazbik'in Kuyalçin küçük dihindri videyi de seri videyi ev da ahire. Demaku Cemil Bayık derken bir KDP ihanet malbata berzani Cemil Bayık dedi kavlu kharomaro dike Nazbik'in ku dihindri vide de seri vide Yalçın küçük de ahire. Apo jî bibîrengî ev her sê jî bibîrengî ji bo win nas bikin ev dijatî ji Kurtê ev dijminatî ji Kurtê yanî heqwas belge heqwas enformasyon heqwas şirove zelal û mero ta bi derzî ve dike û ji apoşiyar dibêje û hîna ker hene dibêjin na pîna hîna bêhîş hene dibêjin tevgera azadiyê reşkirina tevgera azadiyê xwelî serê te berê wela reşkirina çi spîtê ma ez reş bikim ev çi tevgera azadiyê ku serkêşê wê û rêhberê wê newewî Yalçın küçük be ev çi tevgera azadiyê ye ya qey ana qey evê kesî dimlo di nava PKK de qey dema van tiştê dibînin daxuyaniyê Yalçın küçük axaftinê wî كل شامي بو كل تركي بو يا اول اوروبا لما تي في وروش تي في ودمديا PKK de 24 saat hazırdı bu. Yılkış bir خوف ديناكن. بچكي ول الخوف ناقرن يا كان في برصهاني شخبكن مخابن شخوف ديناكن لو ما بردوام